Duh, sepi euy, coba ke mana cenah. Coba kurang teangan berangkat. Wah, si Obay lain. Meren. Ampun. Si Obay. Ayo orang ka imah apa? Iraha. Ayeuna. Ih, sasatuan urang ieu kumaha? Pusingan epi ngopieun. Ayo. Ayo jadi. Ayo. Iraha. Ayeuna. Oke. Ayo. Udang main dol ya, udang dol. Tos mana? Dol. Udang. Orang mantap udang ya. Hiji, dua. Dol. Tah, dol. Ayo. Enak. Enak, Bang. Si Aduh mana? Mana, Bang? Mana? Itu. Ayo. Itu. Ayo. Boy, keluar. Boy, ampun. Aduh, si gemblong kok aing. Ayo, Bang. Kumaha? Ayo. Yang aing masih ketua teh si bos teh ya. Ayo, Bos. Gemblong. Aduh, kena naon? Ketalina kenon aing blong. Angka leci. Lain. Catur. Cuman kaleci. Main kaleci. Terang kayak gini Blong. Pada aing dol. Lalu. Blong. Ya. Set. Kalau korek. Si Blong. Ayo ke apa? Si aing main kaleci mengganggu wae, main pada tajong ka ci aing. Ayo lah. Bener si Blong. Balik saung Udah abah. kena tuh. Tapi bentar dulu. Aduh. Entap, udang aing kembali. Ganggu aja sih. Blong. Berangkat, Bro. Assalamualaikum, Bro. Waalaikumsalam. Saung abah ya saha? Si abangna teh. Aya. Ai ka ditu Ujang. Heuh. Ayo mangga. Entan ya. Mangga. Korek tuh. Assalamualaikum, Abah. Abah. Buka ya, Blong. Awas, sabar aja buka tenang. Si Abang ngejerona Blong. Jangan, Blong, jero, Blong. Jangan jero. Ayo sama ya. Ya. Bang. Siapa nak? Marah, Blong. Oh, dinya. Blong. Jalan ya. Surat si Abah. Orang kayak ke kebun dengan siapa? Bener di kebun ya, buru tempo. Buru. Ade, jalan. Orang kayak ke kebun si Abah. Kau teh asak deui lah. Mudah-mudahan we si Gemblong adieu teh. Geus burit ieu si Gemblong ka mana si Gemblong ieu nya aing mah deuh melang kadang-kadang ieu. Melang. Siapa? Alhamdulillah si Gemblong datang akhirnya mah. Aing mana geus ulin di mana? Orang ulin seperti itu. Jeung si Obay. Heeh. Kade ulah kabah tongnya. Heeh. Masih leutik keneh mana teh ai keberanian mah kudu boga. Coba cingkining mana. Laki ya coba. Lumayan ya, Bro. Ya, orang supan-supan lagi puyeng-puyeng ya. Ayo sok orang kedua kasau angis daratan ke budak lah. Aduh, pengen anak aing itu
Tah, aja, kuatan gedengan bener aing nemblong, mana teh geus gede umurnya. Tuh, sok makan tuh. Budak rak ayat tuh tunda di situ tuh. Kalian tunda di situ tuh, di kursi tunda di situ. Di juru. Terus. Terus di dia. Yuh, ternyata. Mesti jadi siap benom. Tah. Tadi sabarkan, sia bejakeun. Si Abana keur kaca heula sakedeung kitu nya. Jung, bejakeun ka ditu. Blong. Cabana keur kacai keluar nya di dieu. Ayo siap Blong. Ayo Blong, kita naik ke dia Blong. Ayo Blong. Blong. Manggus. Aduh, cai Blong, aduh. Nyari euy, tajong si gemblong. Aduh, si lebak kutuan kieu. Main. Wah. Kita. Banget, mana? Dik mak, dik. Mana Blong sabar bila. Benar kan. Wah, sarak. Alhamdulillah masyarakat. Wah. Soalnya naik ke blong. Sansa salaman wae dah. Ayo. Blong ah. Saya ingat. Aduh, sekelata Blong, lain Blong. Bah, iya jebrok main kaleci. Oh, di mana main kaleci na blong? Itu di situ. Waktu itu buka pagawean wae main kaleci, erakeun ku maneh. Talipukan we. Manggus. Tansan banget. Blong. Tah, blong maneh mah jaga. Yo, itu contoh kayak gemblong. Tah geus gede mah ulah kos kararieu. Cita-cita jadi naon gemblong? Hayang boga terminal. Mantap hari gitu. Mobilnya para Mobilnya oh. dua Manggus. Tidak ayo buka terminal aku mobil aku 200-an gemblong. Ayo dua mah eta mah keur mobil pribadi. Jadi budak teh ieu contohna ieu F. Dul. Baik. Ieu teh budak ieu teh cita-cina teu bira si gemblong teh hayang boga terminal. Jangan lupa subscribe, Like, and share di saung Abah Gaul. di saung Abah Gaul. Dijamin Dijamin senyum.